Nkomuringo gumwe go kwistyo buhereza bwa sente no kubutura entasi y'abashubuzi utire habahinji n'abarisa Camuhunga People's Sacco igwire hitagirisya umurembo rwantungamo okucendeza engendo hezba memba bayo babireno batera ukuzomataji gahari. John Bosco atwijikire General Manager wa CHAPS nagira ngo abantu bashimirire kwegita hasa KG bakabingo bworo. Nkomuringo gumwe go kwistyo buhereza bwa sente no kubutura entasi y'abashubuzi utire habahinji n'abarisa Camuhunga People's Sacco igwire hitagirisya umurembo rwantungamo ukucendeza engendo ezba memba bayo babireno batera kuzomataji gahari. John Bosco atwijikire General Manager wa CHAPS nagira ngo abantu bashimirire kwegita hasa KG bakabingo bworo. Tungamo nyabura utaferwa kuba memba wa CHAPS abo kuba memba yayigwire CHAPS itandikire na n'uwigure rizoba narwiza kwigure emyaka ebere ishatu ikumere kwija ona naiza kuba n'obugabe na n'obuganzi bwo bwa membe yatandikire so atinyo ba memba abantungamo already twayikize share capital ya billion 12 twine loan zipika billion nkaga twine savings ziriyo billion 2.5 so nchoreka ngwimwe muriyo no mwegita abantu abayombeke atyo nuko kongera akashobora nko kubarukwija kubana bahereza ubuhereza butaro bumwe Hekintech Paul Kahiji chairman wa board na wa HMTrizeho loan zitwereza twine loan ezo buhinji akwantu manyanga abantu bita binji n'abahinji so wano hinga no risa iyo twakira kimakano ndikwereza bineronzi ezabashubuzi ati ngo muri ntunga momu nyabura kwere no rano ndekero ni chango cha miliyoni magashe nashatu magana 5 magana 8 10 so buri yo business yo kwe kwingana wa miliyoni 5 twatara abantu bine mukaza basare buri mwaka tukubantuhereza abana turonda mu abana batakwebasa kandi abina amagezi buri change kitukuba turumu tumantuya yo mwana ninga babiri buri mwaka tubakwateraho abinje hata bashomere bahereze batantiye no gukora tubakwateraho na no kuyamba abantu babutosha ushanga mwenda kombeka ishomero mwenda kombeka kanisa mwombe ko muzigiti kumukutweta nito tuja kubakwasa abo kwa twaba turi mu cyanga abantu bashimiye kugira ngo CHAPS kucemanya ngo ero mu cyanga abasa KG ya CHAPS honana bagira ngo behire yo kushongera entunguka hamwe no kanyisa sento mbantu abantu bantungamo abahingi abarisa mwize tubahezo heza ba loans entunguka ije gumire kanyisa sente so tubasaba mwize tune loans kabingi mucire branch twagiteka usanga abakoza barabagambira kimwe cyona nimbate romaranga bize aha branch yitwa yantungamo bashire sente baze kutungura byo buhinji nabyo burisa abo kuba agriculture necentasi ya chukuru ahantu Juliet Mpamize urkansara urukujwekera abakazi aha district yantungamo yashobora kubaterera umumonyo hatiyo nuko kiga abakazi okurekeraho kutina kurira rundi sometimes abakazi batina kuriya rundi kuko kurikije ko nayetegereza nabo bakabahereza mu mwanya ninga sho mugabo ukubasa kushabera horoni kugira ngo be promoting ngabakazi okutana hakwigura itaji Paul Kahiji yasimo buhabuzi bwo mwembezi wihanga His Excellency yo Kaguta Museveni ahashonge twireroho yo kugira ngo banki nkuru ya Uganda ebeniyo yarebere imirimo ya za Sacco Hekintech twirene cyakansubwa nijaha bigere abamo wabagambira utato bushoborozi bugiro Bank of Uganda magera muri sente zitukatuzitware mwenu president twayemerize mu Bank of Uganda twayujurwa dena nece mushoro kuko nagamba nti akahumura ko yabira twirekanga kahumura ko kwija mwenu yareba aboko ba tukagira ngo yeze twakwira ntushashura umushoro tugume tuzitaharubaju den tuje tumugambere iki tuzikozise ubwahati itagiri yantungamo ryigwirwe niriyegita gande kumena rumwe haharumu rubare ishaka kihi kashenshero katerera mwenge butare ahitaje rukuru hamwe na gandgona hagagenderire kuteba umuramo mukuru hogwe bibina byabiko guziho gukwera abantu kwetungura gasha kwa Gerard tuguma muri ntungamo aha bwata ya West